米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Tanagtag ko faluzo i laluma no kawas， 在主里有坚定的信心。Salikaka mapulong， 平安。Malatsay kita milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Imika sa kapito at sifang sa kapito at usir suasa pasayra kako itapang mitala kako to kawas o paoripay a tapang ako umitengiray ko kawas to pitolon ako saan。弥迦书第7章第7节说：“我要仰望上主，我要等候上帝，我的救主。我的上帝会垂听我的祈祷。” Salikakaaw Ratag iraay ko masama maanay at lemak italiyok numita ami raw to pitier ita. Nika o pamutekay kita to kawas o hinatalaay kita to pikapot no kawas. Pasoolin kita o mitengiray ko kawas to tolon no mitieray i cingraan at tablaw。也许在我们周遭到处都是扰乱我们信仰的事物，但我们专注向神，我们期盼上帝的同在，我们相信凡是信靠上帝的人，主必垂听他的祈祷。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangaw o pitiaran no urip ako kiso, talazwa awaay ko itser ako amitena to masa maamaanay a tatiihay. Nikaw rira, mitipot kiso to mitiaray i tiswanan a tablaw. Ilaluma no siniata no miso, ji rihatay kako. 主啊，你是我的依靠，虽然我没有力量阻挡邪恶，但你看顾信靠你的人，在你的恩典中我满有平安。Pakani i taramanay ang nganutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。